Dragi uvaženi publikume, evo, danas malo neobično izdanje, ali evo ovo je samo da pokažemo da nije naš klub samo vezan za rafting i za vodu i za treninge, ima tu dosta još popratnih aktivnosti, a evo jedna od tih aktivnosti koje ćemo danas raditi jeste produbljivanje naših odnosa sa medijima, tako da danas evo došli smo ovdje da potpišemo sporazum o saradnji sa jednim od najjačih sportskih portala u državi. Ja bih rekao to je Sport bez cenzure. Sama činjenica, evo mi smo skoro svi veliki fanovi nogometnog kluba Čelik i prateći nogometni klub Čelik, čim se osnovao Sport bez cenzure, oni su imali najbolje, najsvježije, najtačnije informacije, tako da i prirodno pratimo od početka, ali evo sad imamo veliku čast da i potpišemo sporazum o saradnji sa njima. S tim u vezi, evo danas sam tu upravo na stadionu nogometnog kluba Čelik, tako da evo danas je januar, mislim 20. tako da prije nego što odemo potpisati sa Sport bez cenzure i sa Majdom, ja ću otići samo da se učlanim jer nisam još stigao, tako da ćemo vidjeti da li radi fan shop i da li se možemo sada učlaniti u klub, tako da poslije toga onda idemo da se vidimo sa Majdom, da potpišemo sporazum, malo da vidimo Majdove vizije, da nam Majd malo predstavi Sport bez cenzure i to je to za danas. Ovaj put ćemo malo odmoriti našeg video editora. Planiram ja da izeditujem ovaj video, to jest da ga složim, nemojte se ljutiti što će biti puno lošiji kvalitet, možda ćete zato više cijeniti našeg editora, koji je inače sad na Vlašću, odličan instruktor skijanja, tako da ako neko želi da nauči skijanje, slobodno se javite dole pa možemo vas uvezati sa našim Ahmetom. To je to, vidimo se brzo, evo sad ću se ja prebaciti tamo u fan shop da vidimo kako to da se učlanim i naravno pozivam sve koji gledaju, koji vole Čelika da se učlane ako nisu. Eto ga, vidimo se uskoro. Da zaboravi napomenuti da smo tu pripremili za Sport bez cenzure zahvalnicu za ono što su radili već prošle godine. Mi smo slali nekoliko članaka, stvarno su nas uvijek ispoštovali. Ona isto tako za našeg Majda, jedna majica rafting kluba Rapid, vidjet ćemo da li ćemo moći. To je to. Idemo sad do fan shopa da se registrujemo. To je inače ovdje fan shop u sklopu stadiona, odmah blizu ulaza oficijelnog. Mislim da se svaki dan od 10 do 18 čak može učlaniti, ali evo vidjet ćemo da li je sad otvoren. Vrlo jednostavna procedura, već smo na nekih, ja mislim, preko 750 članova, vidjet ćemo, ja ću vam pokazati koji sam ja broj. Eto ga, vidimo se brzo. Evo ga, da li je ovaj mikrofon aktivan, čekaj. Ovo nije mikrofon aktivan. Evo ga, sad može. Džaba sam pričao. Nema veze, bit će to dobro. Evo ga, gotovo. Učlanio sam se i u Udruženje građana Robijaši Zenica, ali i u Čelik. Loša pretpostavka. Ja sam član broj 825, tako da ide članstvo ove godine odlično. Sad ću još malo samo pričekati ovdje Majda i idemo, to je to. Ti ne ide ova uloga. Sad ide behind the scenes sve. Sve ćemo ovo staviti, nema veze, nek ide. Ništa, eto samo Hajde, početka ću maneski raz. Reci nam nešto o saradnji, o portalu Sport bez cenzure i kako vi tu radite i što smo danas ovdje. Evo, portal Sport bez cenzure postoji, evo skoro još
sad će i 2 godine i sami početak i sama svrha postojanja portala je pružiti podršku lokalnim sportskim klubovima, naročito u Zenici, Zeničko-Dobojskom kantonu. I stoga smo, u svoje ime i ime svih urednika na portalu ponosni što smo potpisali memorandum o saradnji sa vašim klubom Rapidom. Kao što sam spomenuo, dakle, mi smo vaše aktivnosti pratili i u prethodnom periodu, ali ovo je neka kruna, potpis, samo reći formalni, gdje ćemo nastaviti pratiti vaše aktivnosti i nadam se da će ova saradnja trajati još dugo. I eto ga, gotovo, potpisan memorandum o saradnji. Ja sam na početku rekao sporazum, ali evo, to je to. Stvarno, gledamo da sistemski produbimo naše kontakte i saradnju sa drugim organizacijama i bitnim institucijama, a to radi i Sport bez cenzure. I ništa, mi idemo dalje. Sutra već ide trening u teretani, ako Bog da. Nastavljamo standardne aktivnosti. Uskoro ćemo zapečatiti plan za trku u Francuskoj. Imamo nekih 11 sedmica do te trke od momenta kad počnemo aktivno trenirati, tako da pratite nas, idemo dalje. To je to.